Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города. 6-й микрорайон и жилмассив Гокджар. У вас есть возможность обменять ваше авто или вторичное жилье на новую квартиру в элитных домах. Приобретая квартиру в наших жилых домах, вы получаете подарок MacBook Pro или iPhone 12 Pro. To'xta! Яко. Может, жақсылап ойланып көресің, я. Ойлонгон демне? Айылда физрук болып жүрө берем бе? Шарық ұрып кішіне іштеп келейін. Өзгөр деле билесиз го, кредит толтура. Кредит жабыш керек. Кайра кредит алып, бирөөнө шапкасын кийип жүрө бермек белем. Эми шаарда эч кимиң жок, каяка барып жашайсың? Ой, тек читто классташыма барам да. Койчу ошону. Кудайдан жок ачкан неме. Ой, анын апасы менен менин апам жакшы эле сүйлөшчү эле го. Эмнеси жакшы? Калпты өкүртү айтат, лапшаны кулакка илет. Депутат болчу эле бала. Эми шаарга барганда чалып көрөм. Алса жакшанда жумуш таап берет. Албаса өзүм деле иштеп кеттим. Чоң ойлук го. Калып кетейин. Бир гана айта турганымчы, шаарга барганда дейле бир айланайын, эч ким менен уруша көрбө, мушташпа. Ал айыл эмес да. Анын үстүнө заманда минтип өзгөрүп кетти. Терпилалар көп. Мен мушташмак элемби? Ой, жок жөнүнө коңуз жаме. Келем отурма. Жок жөнүнө коңуз. Жумуш тапкыча кереги тиет да. Кичине болсо да жардам. Рахмат. Акырын чыгып берейин жолго. Сүйдү жакшылап карап коюңуз, Токторго жем берип турсаңыз жакшы болот эле. Күлүш тиякта. Ооба. Болуп турем, кагылып кетейин десе. Апа, сиз жок, жашоонун маңызы жок экен. Аябай кыйналып кеттим. Анын үстүнө келиниңиз төркүнүнө кеткен бойдон ошо бойдон жок, айны жок. Мен айылга так кырып атпай калдым. Шаарга барып бир аз оокат кылып келбесем кыйын эле болуп кетти.
Мен буйрса келем. Ошону сиз менен бөлүшүп кетейин дегем. Кош болуңуз. Алло. Алло, саламатсыз ба Алтынбек, кандайсыз? Саламатчылык. Сизге банктан чалып жатабыз. Ооба, таныдым. Алтынбек, сиздин кредитиңиз бар экен. 3 айдан бери төлөп өттүрсүз ошо. Качан төлөйсүз? Эжеке, кичине бир аз күтө турлачы. Мен эже эмесмин. Анан күтө албайбыз. Азыр такыр акчам жок болот. Акчаңыз барбы жокпу? Төлөш керек да алгандан Кичине күтө турсаңар жакшы болмок эле. Хорошо. Анда мындай кылалы. Ушул айдын аягына чейин кредиттин баарын жабасыз. Же болбосо сизди сотко беребиз дагы үйүңүздү алып коебуз. Хорошо. Мейли, жакшы алыңыз. Рахмат. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Шарга чейин ала кетпесиңби? Мага жарашабы, жарашпайбы жүргөн турганыңды түшүнүксүз көздөр менен карашабы, карашпайбы Типа карасаң тигине тир баратпайбы Катуу жини келип, эмнеге сайгысы келгендей неметимени Анын тагдырын урдап алып рахаттанып жаткан жерим жок Дегиле азыр мына 28-демин Өнүгүүнүн түбү көрүнбөгөн деңиздемин Кээ бир кезде келе содой жалкоолордун жайлоосунда ийгиликти мен издедим Рахмат, жолбарда. Бир аз эле калды да, бирди көрөсүңөрбү брат? Канча бересиңер? Бияк турсаңбы? 1000 дур, 1000 сом берели. Базар жок. Кана. Базар жок. Красавчик. 1000 сом бересиңби? Эме? Тиги акчаңды вокзалдын артынан кассадан аласың, брат. Сен берем дебедиңби? Жок, брат, мындай да биз деген чоң организациябыз да. Анан акчаны алып жүрүп келип кассага барасың. 1000ди урдум десең эле сага берет акча, 1000 сом. Точно берет? Эркек-жеркекчи, биякта турбайбыз, брат. Ооба. Сумкаң чыта эле кой, биз биякта элебиз да, кайра келип алып кетесиң акчаңды алып. Карап Ооба. Бирди уруп коелу, Саламатсызбы, же? Мен тиякты 1000 кылдым. Куттуктайм. Рахмат. Эмне кагаз берейинби? Жок, тиги акча бересизби? Бизде акча менен арчыбайт. Кагаз менен арчыйт. Ме? Hay balam. Оу. Kelçi ver. Gel oğlum. Bulardı götürüşüp diye maşineye salıp koç. Salışıp koç aylanayım. Ne?
Gölden alma alıp geldim hele. Göldüklerin alması bir yakta jakşı ötüp deyip ko. Ya. Ay, gel. Al kuruşu gidele bermek mi karacan. Rahmet al al. Al. Чүс, отыз қойын. Dur sağa rahmet aylar gideyim. Sağa rahmet eylesin. Evet. Стой. Баке, вот это... Чё? Баке, сөңмелі сүліңізші? Чё? Сөңмелі сүліңіз. Вот это моя джемпер. Джемпер, блядь. Джемпер, правильно надо говорить. Вообще спортивка, блядь. Чё тебе надо? Где взяла? Где взял, там нету. Как нету? Моя же. Вон, иди, видишь лес? Вон там. Видишь? Да. Вот там валялась. Пока не разобрали. Беги. Оп. Брат, тіресің бе? Тіремін. Түре, брат. Брат, массың бе? Ишин қанша сенің? Туралай, ишим қанша. Яқ, мен жұмысымда. Мен жұмысым ишим жоқ та. Туралай, нормально. Кетем азыр, неле олтасың? Кетем. Сен ешкім кет дегенде жоқ, брат. Просто емне болып келіп қалған интересно. Не мас болып кел, ушаққа жатып қалды отасың ба? Балдар сауап кетті, ошоның жатып қалдың да. Сен просто антылы айтқан жоқпын, брат. Просто біреуін жұмысының алына келіп алып, қанша ұқтам. Еще просто ушыл адамға да қиқырып атсаңшы, брат. Обидно әледі. Правда? Кешіріп қойшы, брат. Саған düşünse олауы, брат. Hilağım geldi. De, тамаша. Тамашалап қойын. Мен илабайын. Жүрі бас, бетің жүр, мойкаға келіп. Мен аптыра сайламы ке? Ушылы оқадан қалған, мен күшім абжатын аптыра. Ең күшім әлі дейір еткесін де. Шында отыстам, панделік точтай қалтырбай ма? Рахмат. Mesela жуының бұ? Рахмат саға. Ештікөз. Uyqun келсе, кел ұқтап тұр. Брат, жұмыш бар ба? Іштейсің бе? Жақшы олмық. Атың кем? Алтынбек. Алтуға деп қойсаң болады. Уланя деп қойсаң болады. Да? Қанда құрсақ қандай? Құрсақ ашық әлі? Жүр чай шайлар, чай үстіне шөл, Жақшы олмық. Ошойтан шықсам жоқ дейлер. Ке чайчы. Өштім бі. Мындай да, Алтынбек. Бияқ Бишкекте айыл емес. Айылда болса, магазинге қарызға жазап тұрау. Бізде жазбайды.
Айылдағы сап аддеш көрген муйту братаның Бишкекте жоқ. Ар ким өзі пон тұрыш керек. Бишкекте қыздар тамек чегіп, қыздар ошыш балдар тикток билеп кеткен. Şu TikTok'tu iyilikten bırakçıkan bir ürün oldu öttele. Игілік тайсың ба? O tüy göldük bırakçıkan da. Шынды Алтынбек бияқта кішіне қиынырақ қой Бишкек. Емне келдің негізі? Не қыш керек болды? İştegen geldim, işteşirek boldu. Айылда жашоо кыйын болуп кетти. Свет жок, суу жок. Шайлоо учурунда свет суу болуп калат пайда болуп. Андан кийин шайлоо бүткөндөн кийин кайра эле жок. Шынды 5 жылда бірле жолы өткенде свет, ә? Оо. Іштеш керек болды ау? İşteş керек. Анда мындай қылалы. Сен мага іште. Жакшы болмок. Іштегенге жараша төлеп беріп тұрмын. Бірақ мен вау болып, монып байып 5 жетті еп кетесің деймін, бірақ мен шүгір болады деймін ақырындық менен. Оо. Дос! Тайке, машинаңызды жуп бүттім. Рахмат иним. 250 сом төлеп қойсың, Тайке. Жаққан жоқ ма иним? Төлөйм го дейм. Қандайча саған жаққан жоқ саған? Шигу, бергенші. Қандайча Ар ойночу мақұл бе? Не қылып салдың емі? Ақшасын төлейм дейді. Паза слуган беріп қойдың да. Не қылды, не осы үшін ле? Өзі допускать өтпай бұл. Ёлки. Көңіл ұрбайлы қойла, мұндайлар қач, мұндайлар көп та толтырады. Қандайша мұндайларға көңіл бұрбайлы қой. Бұл өзі лично допускать етті, сдатысын алып отатын да. Не қылау сен, блин? Ештеке қылбайлы қой бұл, неправ та өзі. Брат. Не олды життер? Жақшылы? Мен теге кішіне қолым... Самынға құлап кетпедің бе, брат? Самынға тайып құлап кетпедің, самынға тайып кетпедің. Баш ойды ғой. О, баш менен құлап қалмадың әді ба? Не ол, бай ой. Мен балдарға дайым айтам да, самынды азырақ төккілі, көп төкпегілі самынды, абайла қыла деп. Доктор шақыралы бар. Жігіттерге тұрғызылатшы мен. Тіге берген емес де? Шалтыға мен кеттім анда. Бала миллионтыр. Келтіріп барайын чүк, ана неме. Сен тек қажат. Тек жақач. Тек қажат ол ба? Де? Анан түнді еме келіп қалса, клиенттер келіп қалса, тықылдатса қачып, анан өзіңе мет өресің, е? Ал авайлы анан. Клиенттер өгелесі ұрып-сұрып жүріп сал бай? Жоқ, неге айтпаймын. Апасын ненгесің? Жоқ. Қой, давай, миллион. Аманшы кет ол.
туған күнің менен. Ей, сен Қаныбек емессің ғой? Қақта Қаныбек, танымаймын Қаныбегіңді. Қаныбек ушул жерде иштейт, постоянно ушул жакта жатат. Сен мен іштей? Кішіне қарап чаппайсың, дем жетпей өліп қалсам не болды? Кебеттен келішіп қалдық. Кечіп қойшы. Просто сенің мұрдың Қаныбектікіне қарағанда кішінекей екен. Қаныбектікі ондай чоңда. Ал любой жерден дем алады қой. Сен жаң келгенсің ғой, Азыр тұрып тұр, Менің атым Таптөбөбө. Мен Алтынбек. Сен жаң эле келдің окшойт, бұл жақ Алтынбек? Мен да бұл жақта іштеймін да. Экөөзөм чоң іштейбиз. Сен де бұл жақта іштейсің бе? Ооба. Не таң қалып атасың анча? Башқа жұмыс жоқ. Не алам анан? Диплом жоқ да. Башқа жұмысқа барсаң, диплом сұрайт. Диплом бар болсо, опыт сұрайт. Опыт бар болсо, таныш сұрайт. Алып айткен да, короче. Шо? Сен шектікте көрінбейсің ғой? Не айылдан келдің бе? Ооба. Мамандан көлдөн келдим. Ошон эле алмачтанып кетти десе. Тамашалап қойдың. Сен алдың ғой, ой. Мақұл анда. Жақсы, торттор үшін кечіріп қойшы. Сен чын эле алмаштырып алып тұрдың Қаныбек менен. Чын, мақұл анда. Мені. Баса, сен жаң эле тоодан түшпөдүң бө? Бас, мен сени шаарды көрсөтүп келем. Мен машинасын бегилип соонун жууп бергем да, төлөбөй кетип калбады, элестет. Эркек болгондон кийин төлөбөйбү? Сен аналарга көңүл бурбай эле кой да. Айтасың да, кантип көңүл бурбайсың? Эмгектин баарын текке кетирди. Айылда эле сонун. Сен эмне келип алдың шаарга? Мен иштегени, иштеп үйдүн кредитин бүтүш керек да. Аты эмнеңчи? Атамды болсо көргөн эмесмин. Мен апамдын моюнда бар кезинде эле кетип калыптыр. Апам аз болуп калган. Кечирип кой. Нормально. Болуптур. Сенчи? Мен детдомдо өскөм да. Детдомдон кийин эле мойкага барып, ошол жакта жашап, ошол жакта иштейм. Ошол жактын жанымды багам. Велосипеддесиң? Ооба. Жүр алып тебейсиң? Давай. Belgisiz sezim ornop, men жүрөм seni ойлоп. Жүрөгүмдү ээлеп алдың, кучагыңа бөлүп алдың, менин ардагым, сүйүп жанамын. Бекем турам артыма, жетим сүйүп артыңа, сен бар болсоң моюн сунбайм кайгыга бага. Эркелейин эрмек болуп дайыма, эч кетпеймин эми сенин жаныңдан. Эми билдим сен бар экениң менин бактыма. Сен велосипед тепкенди каяктан үйрөнүп алдың эле? Өзүм эле үйрөнүп алгам. Сизчи? Мен Урал деген велосипедим бар болчу да. Аластан та тээп үйрөнгөм деп кой. Мен бир жолу аябай катуу жыгылдым эле. Бирок азыр коркпой калдым велосипед тепкенде. Кыйын өтүп турбайсың негизи эле. Жеткизбей кеттиң го жана. Негизи шаарды жакшы эле билесиң сен? Ооба, мен Бишкектин центринде төрөлгөм да. Койчу. В буквальном смысле центрде төрөлгөм. Кичинекей чагымда жаңы төрөлгөндө центрге таштап кетиштир. Дагы жакшы жана мырттар бар го, волейбол ойногон. Ошолор таап, ошондо аман калып тургам. Мырт деп эле сүйлөсөң болобу? Өзүң деле ойлонсоң, площадьта ким волейбол ойносун? Кантсе дагы площадь го. Окугандан кийин мен классташым дей. Кой. О, анар жем
тура айтып тұр да мұны. Аябай жакының беле. Эми жакының эле кандай? Бир партада чогуу турчубуз. Негизи ушуга чейин айтайын дедим эле. Айтпай эле койгонго жаман. Айтып беремби? Айтып берейинби? О. Чындыгында бул деген аябай жаман аферист да. Койчу. Шайлоо учугунда деген бул бизге шумдук Дубайда обещать эткен. Шайлоо бүткөндөн кийин Дубай эмес бир да буудай жок. Элестет. Ай, нең чито келтиресиң. Мунун номерин бирденке кылып пробивать этсек болобу? Мунун номеринби? Сенде бар бу номери? Азыр. Алло, Жика, кандайсың? Жакшысыңбы? Баягы сенин артыңан бир неме чуркап жүрдү эле го? Чыңгыз беле аты. Ошол. Ошонун номерин мага кетире аласыңбы? Аха, макул, күтөм, Давай. Не бар экен? Күтөлү, Жакшы болмок балдар болсо, Жылдыкпы, үшүп кеттиңби? Ооба, үшүп кеттим. Кеттик анда, мойкага жылы берели. Алло, Чута, кандайсың? Жакшы, ким бул? Бул мен Алтука, таандыңбы классташың? Алтука, классташың, кандайсың? Сен каяктан? Ошойтан кийим-сийимдерин баарын полностью урлатып едим. Сен дагы ишенчек баласың да, Алтука. Шаар деген ушундай деп кой. Бишкекте Алтука эч кимге ишенбеш керек. Канча жыл болду негизи экөөбүз жолуга элебизги. Эми көптөн бери келбей Бишкекке келип турсуң, эми эмне пландар, эмне кылайын деп атасың? План деле жок. Тиги үйдү кредиттен кутулуп, банктан алып калыш керек болот. Эң негизгиси ошол. Анда мындай кылайлы, Алтука. Сен мага водитель бол иште. Мен сага айлыңды убагында берип турам. Андан тышкары дагы айылдагы үйүңө кредит менен дагы кичине жардам берейин. Жакшы болмок. Анан сен мени шеф деп айтышың керек. Жайт. Анткени билесиң да, биз кандай жерлерге барып, кандай встречаларга жолугабыз. Анан мектепте сабап жүргөн балага келип, ушинтип жумуш сураган андай эле эмес болуш керек, Эми эчтеке болбойт, Алтука. Ал күндөр өттү, кетти дегендей. Эми сага мындай кылайлы. Могу акчаны берейин. Сен ушул акчага бар дагы жашнакай кийим ал. Саксайып менин жанымда кантип жүрөсүң алдан. Чачыңды алдырт. А мен болсо бухгалтерге айтып коем. Бул акчаны айлыгыңан кемитип коебуз. Макул. Болгон жардам ушул болсун, Алтука. Рахмат. Эртең канча чыгарып калайын ушунда? Алтынбек. Читодон абайла, ошону мага көп деле жага бербей. Мага эмне акчасы убагында төлөп турса болду да. Турабы? Аным деле тура. Буюрса, жипка отуруп алыпчы, колумду монтоп турай дейм го дейм. Монтпей койсоң болбойбу? Мом да кылсам куртойрок көрүнөм го дейм. Куртой эмес, кыйшык көрүнүп калат го. Жаңы костюм алдым. Койчу. Өлө кымбат экен деп кой. Акчам маар ошо кетип калды. Өзүңө жактыбы деги? Ооба. Өзүңө жакшы эле болду. Буюрса. Анармада закат кандай болот? Жакшыбы? Кандайчы? Эмнеге? Иштебейсиңерби? Димаштан жүрөйүн, Что там, Анын ченчи,
Блин, брат, извини, пожалуйста, мы все справим, брат. Прости от души. Вы меня еще водой облейте и помойте уже до конца, что вы? Брат, хочешь, мы все восстановим, брат, бесплатно, за наш счет, брат. Прости нас, Андрей, прости, хорошо? Я опаздываю на свадьбу к другу, это единственный костюм, у меня другого нет, вы понимаете, что? Может, поедем, новый купим сейчас? Не глаз имей, новый до этого. Аккуратнырақ қош керек, абайлаш керек болчу да. Абайлап қылсаң болмақты бы. Не қыласың? Вы можете по-русски разговаривать? Можем, не хотим. Сейчас. Все с вами ясно, я просто вызываю милицию, пусть они разбираются. Зачем мне? Не надо милиции, брат. Сейчас сделаем сейчас. Вот новый костюм. И что ты мне его продаешь сейчас или что? Нет, бери на удовольствие. Носи. На удовольствие. Да, новый вчера купил, да? Ну, в принципе, ну, нормальный костюм, да и размер у нас с тобой вроде одинаковый, да? Ладно. У вас где здесь переодеться можно? Пойдем, я покажу, Владимир, пойдем. Иван меня зовут. Рахмат сага, Алтынбек. Ештеңе емес. Сен деле менин ордумда болсоң ушундай поступок кылмаксың да, туурабы? Бирок азыр сага костюм алып бергенде менде азыр акчам жок. Акчаң кереги жок, ушундай эле кыла берем. Нормально болуп турат го, туурабы? Эмне болду? Чынын айтсам, мындай кебеттең менен кой сойгонго да болбойт го. Кой тарапка неуважение болуп кеткен. Эмне кыл дейсиң, акча жок болсо? Чынакында костюм ала алмак белем. Кайсы акчам алам? Азыр жакшы кийингенге дегенчи, анча деле акча кереги жок. Мен сонун магазин билем, жыр азыр шаарга түшөбүз, тамак ичебиз, анан сонун магазин көрсөтөм сага. Момент болуп тургут эмне? Карабай эле койчу. Жүр магазинге. Тамак сен алып бересиң? Ооба, мен. Смотри анан. Секонд-хенд дейби? Секонд-хенд. Бул эмне болгон магазин? Эми жаңы кийимдер эмес, бирок качествосы жакшы, акчасы да жакшы. Эмне ошондо мен бирөөнүн эскуску кийимдерин кийип жүрө бермек белем, Мен деле ушуларды бул жактан алгам. Алтынбек, сен эмне ойлоп атасың ушу жаңы кийимдерим деп? Шаарда туугандарың кетиргенде, туурабы? Зато шаардагы туугандарым болуп атпайбы? Эми Европадагы туугандарымдыкы деп кабыл ала бер да, басчы мен алып берип атпаймынбы? Европада туугандарым жок да менин. Сонун алдык, эмне жакпайт дагы? Нормально, жакты. Басчы эми. Сага бир нерсе айтайынбы? Айт. Сен эмне жана ишенип алдыңбы чын эле мен секонд-хендте кийинет деп? Элестет ошол жактан кийинип атканымды. Йоо, тамаша болуп атпаймынбы? Басчы, тамаша. Мен сага ишенбей калдым уже. Кайсынысы чын, кайсынысы тамаша. Калпай туруп өткөнсүң алып эле. Токто. Давай. Ушул күндөн баштап правда, только правда. Макулбу? Точнобу? Точно. Чык кеттик. Смотри анан. Үчүн? Баспайсың, не окуп? Миңге жеткисе 1000 сом, келгиле. Ударына ишенгендер 1000 сом алгыла. Миңди уруп 1000 сом берели.
Вокзалдың артынан кассадан аласың, брат. Сумкаң чыта өлі ғой, біз бияқта өлесті. Қайра келіп, алып кетесің ақшаңды. Аласың оны. Қаяққа? Қой берсең, анай. Қаяққа барғандасың? Тетті оларды көрдің бе? Ошылар айылдан келгенде мен туып кеткен, анда қой берсең. Азыр сен бара қалсаң, үшеудің қачып кетеді. Қаяққа барып не қыласың? Өпкөсін үшкеп кетілген, ана. Қой, бас анау, бір нәрсе ойлап қаласың. Сен қой берші, анай. Бас. Чоғыз келмейсің бе? Бұл не? Минге жеткізсең 1000 сом сразу бересіз. Минге жеткізсең 1000 сом бересің әрі. Сразу бересіз. Ола, бар ойнашылар, кел. Пакетін ойып қойыр, бұл жаққа қойып қойыр. Мен күчім жетпейді қой, байкелер келіңіздер, акция болаттыр. 1000 ұрсаңар, 1000 сом береді екен. Келіңіз. Байкелер келіңіздер, акция болаттыр. Келіңіз. Қандай 500 сом беріп қойған, авто 1000 сом. Сен тигілердің көздерін көрсің болмақта, тиммелі үйлечудай болып тұрышты ғой. Сен арды банкрот қылдың оқшайды. Енді сабақ болады да, емкіде башын іштетіп іш қылышады да. Сен случайночы, мойкада шпион емессің бе? Байқып қалдың ба? Тату 007 деген менің да. Жақында машинамда номер осындай болып бұйырса. Машина алайын отасың ба? Бұйырса. Ей, сен не автомойкада іштесем еле, башқа үйті олбағат отасың ба? Қызық? Башқа үйті болсаң, жаңағы ақшамды алып қойсаң болмақта. Бұл ақша етесің ба? Мұны не қылып қойдың? Жана 4 качокты жөн жерден пайда қылды дейсің бе? Алармен сөйлесіп қойғам, проценттерін алдым. Молодец, чоң рахмат. Сен бол болғанда мен тілермен мұшташ өле жатып қалмақпын да қой. Алтынбек, бұл жашоодо мұшташ менен көп нәрсени чечпейсің. Тескерисинче аябай көп көйгөй алып келет. Проблеманы мұшташ деле чечсең болот. Ошону тутуп ал, уктуңбу? Тутуп алдым, сенсей, уктум. Сага серьезный нерсе айтсам, кайра шылыңдап күлөсүң да. Бол, айт. Серьезный нерсең айтчы. Айт эми. Азыр. Алло? Все көрдім. Азыр. Мақыланда. Сен жеткізіп қойбайлы ба? Жо жөнлөй мен машка. Жүр жеткізіп қойлы. Жо жөнлөй. Машкалар тоқтап қалды, таксименің бар, мақұл ба? Мақұл, дай. Бара. Не анча дәрін алғансың? Клиенттерге те дәрін алғансың? Життер, татыны көрдіңөр? Сен тату үшін ушунча дайындан олдың ба? Жоқ, ай. Ал сен қарабайды доске. Жигиттің машинасын көрдің беле? Бизчи бул жашоодо андай машинаны жууп жүрүп өтөбүз только доске. Мен ага даярданган жокмун доске. Просто бүгүн мен ордума чыкмак да, мен башка свиданияга кетмекмин. Байкай. Кетиресиң да доске. Алтуха. Ау. Сен хатикосуң ба? Жок, эмнеге? Эмнеле жанаттар бери хозяин күткөн хатикода отурасың? Улик. Ти тату жумушка чыгабы? Ануга элексиң ба? Жок, эмне болуптур? Ал болду, биздин мойка иштебей калбады. Сен аны каяктан билесиң? Билбейм, түндө жазыптыр мага. Эмне деп жазып? WhatsApp'tan. Бүгүн күйөөгө кетип атты, кыз атысы болот. Эмне бизге айткан эмес аны? Билбейм, мага эле айткан жок. WhatsApp'tan жазды.
Сен мұның барын ақтын ұқтың? Мен ойлап та придумать етіп қой жайым бар ғой. Шүнтә тамашалайсың бе? Мен саға барып жүр ғой, шықпай өгеге. Сен аялың бар да. Аны өзің жашосы бар. О, мен аялым бар. Бірақ қақта жашайды екенін білесің? Білем. 8-ші микрорайон, 47-ші квартира. Точно ма? Ой, точно білмеймін да, аяқтан білмегенім. Çok жашамаппын. Андан көректе сен іште, бүгін ойшықта сен әлесің. Давай, Хатико, давай, вперед, то іште. İşte давай. Maçlar çakır. İşte gelsin. Ей, азырақ чу. Ей, азырақ. Қандай кел? Ешті қычыр оған тұр едің бе? Айтпа. Костюм кисел өзгеріліп қуат тұр едің сен, башқа адам болып. Жөнчай, ошол Алтынбекмін мен, деме? Футбол кисең де ошол Алтынбектің демексің. Өзгеріліп қалсың деп атпайын. Улан мен комната жашап тұрайын да, квартира алғанша. Байқағау? Конечно, қалағандай жашады Алтыға. Чоң, рахмат білейін. Как раз еме іздеп отқанды охранник. Ой, нең жаман шакал елесің, е? Мен сен жаша деген жоқпын, шакал деп ойлай ғой. Мен сен жаша деп қинаған жоқпын, өзім жашайын деп отасың. Тімеле костюм кисең еле өзгеріліп қаласың ар тімеле. Жоқ, өзгербей, просто мұнт отпай, галстукчу. Ей, галстук бұл емедет, мода, нормальный ништяк, мұнтпайды. Точно ма? Давай, охранник, ерте кел бүгін түнде. Давай. Тату? Тату? Тату, тоқтысың? Ой, кешіресіз. Мага жарышабы жарышпайбы, жүргөн турганыңды түшүнүксүз көздөрүмүнөн карашпайбы. Типа карасаң тигиде тери баратпайбы. Катуу жини келип эмнеге сайгысы келгендей денеме анын тагдырын урдап алып рахаттанып жаткан жерим жок. Дегиле азыр мына 28-демин, өнүгүүнүн түбү көрүнбөгөн деңиздемин. Кебир кезде келе содой жалкоолордун жайлоосунда ийгиликти мен издедим. Press play, move your body, let's lay. I will give you stress less day. Шуңан жокмун бирок жетти деген кездердей. Hey, press play, move your body, let's lay. I will give you stress less day. Шуңан жокмун бирок жетти деген кездердей. Hey, press play, move your body, let's lay. I will give you stress less day. Şundan jokmун bирок жетти деген кездердей. Hey, press play, move your body, let's lay. I will give you stress less day. Şundan jokmун bирok жетти деген кездердей. Ассалам алейкум. Кешір қойшы. Адашып кетме. Алтуха, мен саған айтпадым біле шеф деп айтып жүрген. О, кешір қойшы. Екінші айта алмайды қой. Бүгін сен бірінші күнің. Бүгін точно білінеді да, мен сен жұмысқа алам ба, же албайым ба? Ондай джип айдап көрдің біле? Жоқ. Айылдан тракторлы айтачын. Колхоз. Бұл деген джип та қаяқта трактор. Бұл машина страховкада. Бірақ страховкада деп ар кимди қаққылап сүзгілеме жоқ, е? Жоқ, кимди сүзмегілем. Анан кейін Алтуға шеф дегенди унутпа, мақұл бу? Мақұл. Бишкекте ушундай понттарды жакшы көрүшөт. Хорошо. Все, анда кеттик. Отыршы. Алтуха, бүгін аябай қиын күні да туш келді саған.
Бүгүн бизде толтура договор контракттар бар. Жана ошондой эле бир 2-3 бизнес партнерлорго жолугабыз. Могу остановкага токтосоң? Азыр как раз бир бизнес партнерго жолугайлы. Привет, Зай, как дела? Блин, дорогой, ты что так долго? Да вот он виноват. А это твой новый водила? А как тебя зовут? Алтынбек его зовут. Ну я же не тебя спрашиваю. Я новый шофер шефа. А он мне нравится? А он тебе не должен нравиться. Алтуха, бар гайдач. Жайт, шеф. Слышишь флоу, ведь в так танцуем бодро. Че, за встречу выпьем, да? Давай. Алтуха, бізмен еш қош. Жо, шеф, мен за рулем мұнда. Алтуха, мен жүргенде проблемалар болбойт деп айтпадым эле. Давай алыш. Мас болып қайта ойнайық шеф. Эй, смело ал бер деп атам мен сага. Ич давай. Эй! Сен не жиндисиң бе? Не ичип атасың? Шеф, сөзіңізді айтпадыңыз ба ал деп. Мен сен иштесем эле иче бересиң бе? Сен миң иштейби? Же көкмейсиң бе? Мага сага окшогон алкаш водительдердин кереги жок, уктуңбу? Все, хорош над ним издеваться. Я сам знаю, что делать. Поняла? Тур бар, чыкчы. Урод конченый. Баран недоделанный. Сучка десем. Эй, прикинь, мен маяқтан тамақ ашынан бері, арағынан бері алып берсемші, жүр номер келсем, нет дейді деп қой. Эй, она мне по факту обязана. Алтуха, жана мас болып дөдіргендеріме көңіл бұрбай, Мындай боло берет. Жүр андан көрі кийинки партнерлорго жолугабыз. Шеф, Хоттон проблема болбойбу бизде? Алтуха, мен жүргөндө каякта проблемаларды айтпачы. Проблема болсо дагы акча менен чечип алабыз. Жо, эми фейс контроль, мес контролде киргизбей койсочу. Сени киргизбей коюшу мүмкүн. Мен кирем по-любому. Мен красавчикмын. О, конечно, киресиз. Эмнеге биз кирбей калдык? Вы проходите, ваш друг не проходит, извините, к сожалению. Сиз тааныбай калдыңыз окшойт. Я его не знаю. Охрана, разберитесь. Не пускать. Алтыха, братан, сенби? Беку, сенби? О, братан, сборда чогулуп атык. О, кандайсың, эй? Жакшы, братан. Келсең, братан, сүйлөшөлү. Эй, эмне досторуң бизди киргизбейт атат? Братан, досум жанжал салып атпайбы? Ичи алган экен, болбойт дагы. Эми мен досум эмес деп кой, шефим деп кой, бирден кылып киргизип кетсең жакшы болмок? Братан, артта чорный ход бар, ошоктан киргизип кете алам, бирок досуң өзүң карайсың го, братан. О, өзүм ишине жооп берем, бирден кылып киргизип койчу. Макул, братан, азыр көрөлү. Айтчы досторуңа.
девчонки. Сейчас дальше в караоке-клуб поедем. А потом дальше больше. Алтуха, қандай екенбізді? Дальше больше қылайды, Что? Алтуха, шеф деді, шеф. Соқ қалмай қалыпты. Барғап келейінші, соғап келейін. Дос, қолы көтер қойсын. Ты тут один? Может, меня угостить? Дос, соңызға да бір қолы көтер қойсын. Шеф, бол, жақын шеф. Бол, дем, жақын шеф. Бол. А я тебе говорил, что зайду. Охрана, соберитесь. Шеф. Шеф. Қайден? Үйге айдайсың. Алтуха. Рахмат саған досым. Қанша жыл болды сендей дос іздеп жүргенім. Мен жанымдағылар болса. Ақшаң болса доссың, ақшаң жоқ болса лақсың де. Алтуха, жемне караокеге барып ұйықтап қойайын деп. Жоқ, үйге айдабаймын шеф. Мага жарашабы, жарашпайбы. Жүргөн турганыңды түшүнүксүз көздөр менен карашабы, карашпайбы. Типа карасаң, тигиде тери баратпайбы. Катуу жини келип, эмнеге сайгысы келгендей неметимени. Анын тагдырын уктап алып рахаттанып жаткан. Алло, шеф. Мен чыктым, каяка барып калайын? Алтуха, молодец. Мен деген жумушка таксимен жетип алдым. А сени болсо куттуктайм, жумуш калдың. Молодец. Рахмат. Бүгүн сен бошсуң, Алтуха. Өзүң жумуштарың кыла бер. А бирок кечки саат 9-га мага келип кал, аябай важный жумуштар бар. Давай, кечикпе, Хорошо, шеф. Эмне болсун? Кандайсың, Аныбек? Жақсы. Татын үйін көрдің бе? Ал 2 күннөн бери жок го. Жалсам да телефону өчүп калды. Какча эткенин билбейсиңби? Кагаз барбы? Кагаз? Азыр. Азыр брат, Эмне жолуп кеттиң, каяка жүрүрсүң? Мен туалетке барып келдим. Вай, атам сен жардам берип күтүп атпаймынбы? Неге?
Айтпайсың ты тату акча еткенін. Ал деген, короче, 4-ші микрорайон білесің да? Ошаққа барасың. Ассалаумалейкум беке. Уалейкум ассалам. Тату ушул үйдө жашайбы? Не керек? Тату керек болот беке. Жоқ, жашабайт бул жат, көчүп кеткен. Каяка жашайт ал? Билбейм анысын. Койсоңуз беке, койсоңуз. Эме жаңын телефон номери жокпу? Жок. Койсоңуз беке, койсоңуз. Эгер тату келип калса айтып коесузбу, алтын келип кетти деп. Алчы, койсоңуз беке, байке. Чоңуз. Бері қана придурок машинасын қойып кетті. Чоңуз, бұл жақта машина көрген жоқсыз ба? Көрдім. Қала? Жаңа эле эвакуатор алып кетті. Рахмат. Еш нәрсе емес. Байке, сүйлөшпөйлү үчүн, байке. Сүйлөшкүдө кыз белеме байке? Жок байке, машина меники эмес, эркекчи байкеси. Байлар бардыңар эле ушинтип эле меники эмес дей бересиңер да. Байке, эркекчи меники эмес. Мен эле силерге окшогон карапайым элемин. Тура жагынан тура турсуңузчу байке. Менден сага жардам болсун, стоянкага чейин жөө бармаксың. Байке, сүйлөшпөйлү, пожалуйста. Мен силер менен сүйлөшкөндөй апаңар белем. Мен сени менен тайкең билем. Итсин болду, мен вообще баягы иштебейм. Мени эжең билем. Мен сенин карындашың билем. Сен менен сүйлөшкөндө эмне мен Путин билем. Алтуха, молодец. Сен өз жұмысыңды так жана убагында аткарып турбайсың, бе? Красавчик. Ал подаркалар кимге, шеф? Бир кызга. Бүгүн мен үчүн өтө маанилүү күн. Сага рахмат бүгүн менен чогулуп койгонуңа. Анан кечинде сага дагы бир өзүнчө сюрприз бар. Ништек. Кстати, тиги гүлгө тиек этеличи? Все болду. Алтуха. Ок, шеф. Сен машинада болуп тур, а мен сага чалам. О подарка гүлдөрдү алып кирип киресиң залга, э? Хорошо.
Хорошо, шеф. Алдыға қойған пландар жындай. Шеф, мына сіздің подаркаларыңыз. Алтуха, сен бе? Алтуха, қандай? Классный атаманы. Азыр читон водила строит. Тура, Алтуха. Я был пранкчы. Же чито, сен дайынан сюрприз ушул бу. Жигиттер, бұл пранк емес. Алтуха айылдан келіп, тизелеп жұмыс сұрап келіптір да. Водила қылып алып қойдым. Принеси, подай демекші. Красавчик, Алтуха. Чито, не ушының барын атайын қылдың ба? Сен не ойлап аттың біле? Шарға келіп, чито дозыма чалсам, чито дозын бір звонокмен бүт барын чечіп болады деп. Сен мені ұрып жүргендерің есімде. Ал деген мектеп кез болчу да. Ал емне, мен ошол кезді ұнтып қалды да ойлап атасың бе? Анчу мен барыңардан кечірім сұрадым біле. Мен сені кечірген емесмін. Ошоны біліп жүр ұқтың бу? Урме. Урбайсың бе? Сразу соттолып кетесің. Сен андан башка қолыңан не келет? Физрук. Классташтар, мен сілерді көргенім абдан қуаныштамын. Менде деле мүмкіншілік болғанда шарға келіп, бәлкім елдің арасында отырмақпын. Бирок өзіңөр білгендей, апам ауырып, ошол орукчал апамды карап аттым. Апам болсо баарыңарга сабак берчү. Силер чалып билип турсаңар, апамдын аз болуп калганын билмексиңер. 2 жыл өтүп кетти. Мүмкіншіліктер болса, айылға келіп, Құран оқып қойсары болот. Алтуха, айылға барып не қыласың? Азыр эле Құран оқып койбойлу. Иә, өлік. Жөтірче чито, шант болсын. Жақшы отырула. Алтынбек, тоқтап тұрчу. Кешір қойчу мен саған мұны айта албай жүргөм. Білесің, мен айылдан аябай қиналып жүрдім. Тура түшенчү, ушунда болуп калды. Токтотчу. Бул сенин жашооң да. Мындан ары каалагандай жаша макул. Чөчүсүң го? Өзүңдү бакшармын деп атпадың беле? Эми нежданчик келсең чөчүсүң да. Давай, давай. Жөнчөймү? Настроение жок такы. Не болду? Сен айткандай эле чито офис турбой жаман. Ошо башында эле айтпадым беле? Сен өзүң эмне жок болуп кеттиң? Телефон чалсам такыр албайсың. Үйүңө барсам бир байке чыгып башка жака көчүп кетти дейт. Дайыны жок болуп кеттиң го такыр эле. Ал мен байкем. Мойкага иштебейсиң деп атып. Байкең тип го? Эмне деп атасың?
Жигитиң кандай жүрөт? Кайсы жигитим? Баягы иштек алып кетпеди беле? Ошол да менин байкем. Анан жигитим жок деп айтып койт белең. Сен дана жиндисиң го? Сага кантип айтмадым жигитим жок деп. Сенин аялың бар. Колуңда шакегиң. Шакегиң каякта? Шакегимди ырытыйдың. Эмнеге? Ошондой болуп калды. Курсагым өлү ачты. Азыр бир жигит келип свиданияга чакырып, курсагымды тойгузса, өлү сон болот эле. Анан ишенесиң? Мен чөнтөгүмдө вообще акча жок деп кой. Акчам болсо сени смело свиданияга чакырмакмын. Шакекти каяка ыргыттым дедиң? Таптыңбы? Таппай атам. Аны эмнеге ыргытасың дейм да? Ломбард калып барсак, тапшырып койсок, акча да болмок, курсагыбыз да тоймок. Жо, просто ошол моментте болмай, кинодогудай ыргыттым да. Колуңда кыйшыттың да монт. Таптым. Кана? Мына. Belgisiz sezim ornop, men жүрөм seni ойлоп. Койдуңго жүрөк козгоп, sen дагы мени коштоп. Жүрөгүмдү ээлеп алдың, кучагыңа бөлүп алдың мени нардагы сүйүп жанамын. Бекем турамадыма жетим сүйүп багыңа, сен бар болсоң моюн сунбай кайгыга бага. Эркелейин эрмек болуп дайыма, эч кетпеймин эми сенин жаныңдан. Эми билдим сен бар экениң менин бактыма. Ал олуп күйүп жандым, бир сени ойлоп аттым. Балким сүйүү таптым, жашоодо сенсиң бактым.